Kardon pini Newsfast Karbi Anglong birta thanjibam nilisami somjalening lengpi apransi birta ketipen arjikta. Nokbare Alongri Committee EPHLC votat langso omaipu Bikram Hanse matijong thongkep aprang lamklar pipi pulote ingsai nang kokpupu kaching green. BJP bangkre ke thamatum Congress sa songalong kaching bidun. BJP asokapuru kangrai. Samilang so block pen PM AYG ahem so kikim kitang tedet adin usuka kahum ridam. Honghap hongru akisung tot kali kenga mek kapangji siam tuliram rong hang. Iam prodip rong piat tumalong kirap kacohang. Kedamtang nok bare long ria tumpen boden siri patua klamalong bet kaceron ponahut inut EPHLC asong boithalang so LAC EPHLC asong maipu Bikram Hanse alangli nok bare alongri committee bet keronahut Facebook along lam karbok lapan alang dikitokpon aputhak lasonsi klanglu nok bare longri bitung reng thama constituency ar lophan panong pen rongasala tumaphan rongasal I-card amen kawe rondamlu Karbi Anglong Autonomous Council Honorable CM Tuliram Ronghang lapen tim Karbi Anglong atumpen manghumi me bangke lahenlu I-card lepute rongasar a passport photo lapen amen ke donangji sita passport mate rongasar amen athai chiria theng pia rongarum bongkrok horbong langabong lapen kobe banta bichomke Karbi nimrokom aron pen thang kaching barawi lake bongosena tuma bidi langnu Karbi khai phan kapamang huji aphan laso puthak nokbare alongri committee atumpen pini lamboy tipi alam arjusinang nili tumaphan nokbare longri sahabi ame ben Sri Bikram Hanse aphan pachini alam the lapu helo nilitum longri habe longri asar mutiar pasapu demai rong asara tumakhan mongosena pusi nanti alam the aputhak rabjin pen lam klar nang tipi e pulotante nilitum nang liphan nang sai nang kopo athema nilitum ke bongosena kali nilitum hak kitok bikut kiso longki sarhan jangadin pensi lapen Karbi rico bonghom rong hangadin pensi nilitum baso aron diklem ponbo lapen along ritin aphan sitame belek asimbul nang pido laso simbol teng pen sinilitum kopia posidak nilitum ciri yang thong arong arumalong kowe bantai si horbong ni binang kokma labang solam the abang ke nang nilitum nok bare long risar habia me mate customary lo pache hem pruatum jongsi along jongsi nang litum wangwi peluang te ba nang kini gifan aning hang he peluang te labang so aputhak nang litum chini ni data hai lasi social media long nang litum pangdak tak pangdak fluoret alam the aputhake nilitum kroitek the lapen tarik thongkep matiyong achiklu tarik thongkep aprang jongsi nang li lam klar ji pipe pelote nang liphan so dak pa nilitum nang sai nang kok Dongkamu kampen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong Zero tolerance against corruption kichukang huasai claim clay सबका साथ सबका विकास पूरा lamchak kachipi BJP सरकार तुम पार्लिन फक जसमेत पेट सेंट्रल सरकार पेट रंग किदुक केलाक आराद फान पानोंसी हेमसो किकिम केरांग पंजे फान पूरा PMAYG स्कीम पीपजेरलो सीता लाहाई अहेमसो किकिम केरांग आरोनतेंग कली ब्लॉक BDO JE ग्राम सेवक ग्राम सेविका तुम चेलांग किंगसी lahai sai ke claim kedam pami medetsi kichukang huasai claim rong pen methang akhiadat jepang chopon rong lason si Karbi Anglong arlu crazy development block angbong PMAYG ahemsu kikim kerang amen pen kichukang hu kilit nai a block ke samilangso ITDP development block ta isilu PMAYG ahemsu kikim kerang ketang te dopik lapen kichukang hulit pikpu rat chethan sai alam ahok ahak kachini jephan pura usuka pen prek jam adi melong kahumridam
kahumri damahut ke thek damlong atengki lahai PMAYG ahemsuk ki kim kerang ketangji ki Halloween alamlo anujok ekrai pen anpara ajatta claim kledetsi pangramsu pherangki angno usuka tiripi amai phubi bison teron pen kaning jipon ke তোর কথা কৈছে যিখন সরকারে সবকা সাথ সবকা বিকাশৰ কথা কৈছে যিখন সরকারে পরিবর্তন কৈছে কথা কৈছে কিন্তু বাস্তবত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আঁচনিৰ অধীনত গয়া ৰাইজক বা দুখীয়া দৰিদ্ৰ ৰাইজসকলক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা গৃহ নিৰ্মাণ কৰা এটা সুবিধা কি এটা আঁচনি লোৱা হৈছে কিন্তু এই আঁচনি এই ক্ষেত্ৰত বহুত কেলেংকাৰী বহুত অনিয়ম বহুত বিসংগতি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে বিশেষকৈ চামেলাংশ উন্নয়ন খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত এই যিটো PMAYG গৃহ নিৰ্মাণ নামত বহুত আঁচনি যিটো মানে বহুত কেলেংকাৰী বহুত অনিয়ম ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছে গতিকে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো PMAYG গৃহ নিৰ্মাণ নামৰ যিটো কেলেংকাৰী যিটো মানে অনিয়ম এইটো ইয়াৰ জড়িত থকা যিবিলাক উন্নয়ন খণ্ডৰ যিবিলাক বিষয়ববীয়াৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে বুলি আমি সংবাদ মাধ্যম যোগেদি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ athe CM Tuliram Ronghang amata PMAYG kikim patang tedet BDO JE Gram Sevika Atumaphan Jal Thap Eji Kualam The Arju Sinang যে যিবিলাকৰ PMAY ঘৰ ইনকমপ্লিট হৈছে সোনকালে কমপ্লিট কৰিব লাগে ডেডলাইন দিয়া হৈছে যদি নকৰে তেনেহ'লে জি আৰু ভিডিঅ' ওপৰত আমি FIR লছ কৰিম তেওঁলোকৰ জেললৈকে আমি প্ৰেৰণ কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে Newsfast report Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong Chingthong constituency Kaparlo Morap Kiri Phangcho Rongmekar Sangmi Ronghang Penkari Phangchupi Asopo Kleng Babu Ronghang Artakri Theroksi Honghap Hongru Abangphu Kedamtang Ningkan Hini Andolu Akenga Mekidopen Kapangji Apia Pokiduk Wok Penajok Sekechelang Japan Setame Bor Iponu Bon Setame Tangka Mahakadure Penajok Nesen Sekechelangji Asai Hem Pontek Thedetlu Lasi non kidobom CM Tuliram Ronghang Lapen IM Prudip Rongpiaphan Jesimet Kirap Johang Pen Chuneng Rilu Ang itab krosawe posawe lasi abosu bange dak litum marong pen ay sablat te bang dak pen ke thudun loi kenjin thong ang kang pen Tuliram Ronghang yong se nang rap dun lo tang te ni ni neng kang sam lo pen ya sab su bak riat si mason nang rap dun son te bayar bang he asi kedak hospital ma kipor ni alang litum nang cerab dun son te ko na son te ko bang ni neng ke litumar DM Prudip Rongpi Fanta Chuning Rilo la si nangrapo pu anke nantang wang we nangrabre mate alama lum taning ye Anparta Babu Ronghang ke Honghap Hongru Pustami Sorkar Pen Alang Litum Phan Kithik Piatangka Mate Scheme Hei Hui ke Alang Litum Kelong Nang Jia Oddo Tangte Lahai Hui Atangka Jongsi Lason Amunit Non Puanta Long Ponte Pulote Konat Natsi Kilut Etlo Puta Perangkia Bitunga Tumpan Arju Padopon Alang Lipan Prabjin Pen Lahai Hui Avarsai Kelong Nang Jiaphan Lukacharlia Song Pen Danglok Cherok Tok Atum Cherap Dun Jiaphan Tuar Cholangpon Humri Ignon 6900805540 Account number 74660100733306 IFSC UTBI 0RRBAGB Account holder Sangmi Ronghang Umpenai Pen Perangke David Singh Teron Newsfast Karbi Anglong CPIML Ratcharia Song Atumpini Methang Asai Hemalong Perangkia Mai Kang Nipon Bangso Perangkia Mailong Non Kedobom BJP Sorkar Atum Ke Claim Kedam Ke Chok Chepanajok Non Delhi Rong Sopialong Sai Chotikiatum Chekloi John An Pleng Tanglo Kachesong Setami Piniarni Anta BJP Sorkar Atum Ajat Alam Kabinet Ajok Nitum CPIML Hill Committee Pen Sodak Pen Remponlu Athe Hadak Non An Bang Thongket Sose Apran Kidam Dulu Lapen BJP Sorkar Atum Kiduk Det Aradapan Kamatha Kavejok Non Jangtu Ador Kaparlu Lapen Han Sang Lapen Kaprek Ahormu Anta Ador Kebat Pik Ajok Kiduk Det Aradatum Kisung Chetong Nanglu Lasi Non Nankiliji Ni Phaithong Kebrai Siarni Difu Samson Singiti Mirbari Atheng Nualong Kachesong Deng Ponji Pusi Perangkia Mailong CPIML Hill Committee Maipu Robi Kumar Phangchopen Ningjepon News Text Report Newsfast Karbi Anglong
Rongkhang Block Congress Committee Methangasai Hemalong Mai Padu Ponsi Labang So Mailong West Karbi Anglong Congress District Committee Maipu Sarthe Kram Sapen Mai Chepahem Phuponsi Mailong Aluhi West Karbi Anglong Coordinator Deboranjan Saikia Chetongdon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council EM Barim Sing Teron Lapen Penang An Congress Along Keklem Abang Phubang Phiatum Chetongdon Aluhi Pen Kaningji Ponke Non Kewangji Emily Kilik Ahutke Congress Asongsi Haithorpo Lapen Assam Along Sitami Congress Asongsi Ratchari Longpo Pusi Mayalong Jaipon WKA DCC Maipu Sarthe Kram Sapen Mayalong Kaningjeke Non Kidobom Karbi Anglong Autonomous Council BJP Ratchari Asong Kechok Che Kililia Joini Karbi Anglong Ason Kisungnang Aretlo Blapen Pini Hamren Constituency Pen Bang Kriketom BJP Along Klem Bang Phuatum Congress Asong Along Chepa Ogdon Lapen Alang Litum Kaningji Ponke Local MEC Mongol Singh Kimung Kechok Che Kilili Nangke Langlia Joini Si Nilitum Nangke Katpusi Ningje Pon Lapu Mai Phupen Pherangke Angno Kejayalam Litum election jitya declare upload hala sotte mon bang nang litum theklong po lasi niligi puye bang lalo je BJP tum aro claim nang lakola so power jong te alang tum high bomb lo plong te rata tum chinilo lak tum no ma council paisa 14 lo han Nagaland ta no ke jor bang chengtang lo naga phan po bang rata tum chinilo ha Meghalaya ta no khasia pan ke jor jene khasia tum nang bar ma lo no so BJP sarkar council ta chari pen hala bang rata tum chinilo longle ke che jo la pela sor kisuman hedi gundagiri amuni tuman yusti hala Nagaland border, Meghalaya border, alang tum pace rai, alang tum understanding buja buji mane, alang tum mang pace tom sila so kam nang claim bom lo no. Rata tum chini lo, lasi jala so BJP sarkar jo ke do bom lo plota, Karbi ke Karbi longri bang ke ki virlo po bang ke rata tum chini bom lo, lapan alang litu mua bang ke, alang tum rong antan ludam nong leda di mua bang ke. Jitu non kace plang teng la solidar tum pulo tante thek dak lo kado ko vela hiwa lidar tum aot adur pen cheng lo ame thanga hem arit adona rap mo manji chipa plang chot laso a BJP sarkar la pela dak no la tim Karbi Anglong tum ani jang ji pamilo mutu no no ani jang ji laki halo dak ami tim kanan BJP along lo to dun sala so election ke bang lo ko ko parem din tim long din mane din no ko dun sala election ho ban ka la man bhut do Dongka Mukampen Kumul Kathar Newsfast Karbi Anglong Non Manong Sophan Beer Time Tomsinai For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as infertility clinic, ultrasound, hematology, microbiology, biochemistry, ECG, clinical pathology, pharmacy and much more. Master health checkup of general health blood, RE, ABO, RH, diabetes checkup, thyroid profile, lipid profile, kidney function test, liver function test, RE urine test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Beer Takang Tonpen Nang Chiroi Thulo Kajir Ranghang Pi Memorial Talent Hunt Society Atumpan Cepatir Piponsi Aningkan Bang Ason Thak Thak Miss Karbi Anglong Along Kacepati Pining Lithotta Pado Ponsi Kedam Tang Nipai Cricket Homarni Tar Lang Solong Audition and Ponsi Puthot Angdung Kiti Kacepati Joy Singh Doloi Auditorium Hall Along Grand Final Pawan Ponlo La Solong Mr. Miss Mrs. Kids Lian Cepati Padu Ponsi Miss Karbi Anglong Anong E Rupali Timung P Cepalong Ponsi Adun Tu Anong E Mirlin Teron P Puthot Anong E Elis Teron P Atumsi Long Pon Lapen Mr. Karbi Anglong Along E Bijoy Timung Cepalong Ponsi Adun Tu Anong E Angtik Ingti Puthot Adun Tu Anong E Marsam Thousand Hapu Kids Karbi Anglong Anjuli Hasamsa Si Longpon Adun Tu Anong E Rubjili BP Kethom Anong E Catherine Dera PC Longpon Lo
lapu Miss Karbi Anglong anong A Rumir ing TP Chepalong Ponsi adun thu anong A Rupali Teron P Kethom nang A Rosmita ing TP atum Chepalong Pon Kedoan Kachepatelong Kangkrung Kangsai Binut Dep Nat Lapen Clarlin Tok BP Katharson Ingti Bipul Terangatumsi Judge Dodunsi Pachundun Lapu Kajirong Hangpi Memorial Talent Hand Society Atum Gotom Terangpen Perangki Aphan Kapachini Ponke Ladak Miss Karbi Anglong Kehai Aphanke Miss Asamalong Amen Thapon Pitpu Lapen Nitum Penta Cerap Cheto Dunji Pusi Ningje Pon Difupen Sondong Terang Report Newsfast Karbi Anglong Hemphu Mukrang Lapen Rasinja Arnama Phan Thokjer Pon Pensi Sayang Deng Pangcheng Ponsi Hanjang Langso Angkang Isian Parta Karbi Anglong Angkang Pi Arata Tumta Choklem Chodami Lasi Dammi Jumi Aphansi Arnamarni Aphan Chepame Pon Hanjang Langso Aru Hemphu Mukrang Ador Baratum Adap Malom Rat Atum Pen Maing Ni Ponsi Chandra Terang Pen Mai Chari Ponsi Lasolong Hanjang Langso Arong Saratumta Chetong Dunsi RDP Dun Maelong Lamthi Kachathan Ponke Hemphu Mukrang Ador Baratum Arniatum Aphan Kethok Kijir Seva Kendra Alongli Along Thirthip Adim Selam Ponlu Lapen Haku Pen Pinian Kidobom Adhorom Kapareng Verji Kethekji Aphan Bidi Sore Chepachoy Pon Rentisi Mai Ingsam Jin Pen Pachun Pon Hanjang Langso Pen Bisnu Lekthi Newsfast Karbi Anglong